Hello, November ni som thum Zanlei Thawng Chimnak kan Thawng Chan hai tu chun cho Thawngpang tha ta kan thai Chinlai Council Ralkap ka chi chulang ka chimban tu gen mayam phong chin lamang ka daw na fak piang kalpi tai nam hut thloma ka ti ban tu ge tu chun cho Thawngpang tha kan thai ye tu Zanlei ka chi kan ro ding me Chinlai Council ni SSU ra rong khan an lak thar mi le an tlai min ha le an tha min ha le ra hlemnam an lak mi pol kong ka chai na kan ro an halai chon Falam khua chong dir mun la mindat lai dir mun kha kadwa than ten hala e Thawngpang chung kan lu lana kan YouTube channel he subscribe like share kan phil pek lao nan hola kom ni Thawngpang thai wen ha se ti nen duwa chun share tam pir tu ong lo kan thong chim angai tu jong ni subscribe tu hira kan phil pek lao subscribe nen tu chun ni fatin Thawngpang kan chim min nan phone lu la ye direct in zau kho chol peng la cha YouTube nam on bak e atang te khen video tang te khan zau la e subscribe tim te am lai ma te khan mi la e ni share Thawngpang ka chimi kha nan sina lu kho peng la te mi kham sbia chim ka vandu asu chu tu chuna Thawngpang tha kan thaim kan ro na la e Chinlai Council Cup ni Zahan Zan ka tu jang ka chim chang ba tu ka Zahan Zan Zanlei in Zam khodai ka do na kan tu e tu chuni tla kadam nakan tua zan kadam nang tua mi koi pet la yen am hun ma ka chim la lo ye an lak mis khan min tu ka van chim te la ye kadam nang tu na ka tu zinga skhan pakhat an lak mis khan cho rova zong te mi ka se rova zong SSU ra rang skhan SSU ra rang som li rong an nak mun ma pi ka an nam ye Chinlai Council Ralkap na ni an lak sakhan no lak lawin SSU ra rang atlom big minul hai kwa an tlai chin ha e mai thel jun som thum rong an lak chi e bom tam pian lak e chon thil dang dang thiam nam SSU ra rang se ni an lak than ti mi ka chim ka vandu e a thi mi kong hen tha tem feter kho chlo e chiu kan ni pare rong an se ti an chim chiu kan ni lai kwa rong an se ti an chim la feter na lo cha thi mi ko he petla in ke mani feter na ka to kholo a thi mi belte cho anu mian thamin ha cho anum an tlai mi lai kon se e methel som thum leng an lak chi ti mi kha tu jang le ya Chinlai Council ni sakhan thar an lak mi ko he petla mi bisna thong kan than ko min ha se se lo ka dom nak he chulhan he aidang chulhan operation na kalpi dan la tu tan kalpi dang he ra ka dang e kam pula ni bio han thlen ba tukin atu tan ang ka do nang kalpi dan chu mun khalong ka do na kalpi loen mun ki pa Chinlai Council ang kalpi e ana thek na e mun ki pa ang kalpi cha sakhan zong ul te lak na khin se le atu zong he ka do na adai lo walong ni betak te thot nai walong na ka chu ma leon ha se Chinlai Council cha betak ten thla cham bom ri ko na se lo kan tuan khomi cholawa zong bom na se lo me thel kon tam tuk an heri thil tam tuk an her mi omri chu cha amma ni tang le ran daw betu gen nang mala ke mani cholawa an se thil dang dang ra daw pin haw se lo dir pi ven haw si ti mi kha tu chun Thawngpang ko he pitlan na sina ka van chim kho mi le update kam pe khomin ha se chon flam kho chung he walong ne bok thalo ya tu ven ha ya kan ha Falam ko chung chu kap ni ka laga ka do na kha fak lo tu lo se cho aron cho ka chim jong tu ke bunker la tunnel in SSU ra hang pon vendi cha drone te podu pon kho se lo cha Falam ko chung cho a hai an han hai je ti ka da SSU ra hang ra cholai je tin da kan lu khon hala ti men tok tan chu ma lo si ti mi kha Falam ko hai pet lai update kan to pya komin ha se lo walong ni cha thot pek ve kon ha ti mi kha chim ka vandu minda zong SSU ra hang ni pe zu le inang khang ye web tool len bob zo thak chun jiang kon metal kon ti po zong tu jing zong a van pek than ha ye mindat lai hing ka la ding chang ti Falam zong ka la ding chang an ti ko na tu ting a cho an la cover lo SSU ra hang ni chong lai tha zong ra ke chapeng e metal kon se dang dang pon pek nai an du cham po a Falam se mindat se SSU ra hang ni inang khang ti mi kha thong kan than khom na se lo mindat se zong a Falam se zong a Chinlai Council ni mun ha an lak nak le ra an daw nak vial te operation kalpi nak vial te thacham bom na se lo pathiam min chiti thu na se
pathian ni tai na compaction lamang thacham pezul kon house kan long dong run la se ti me ka chimchi ka vandu em ado na ka mi pisna cha ka vandu mi cho chinline council supporter sia CNA CDF supporter nan sia brotherhood supporter nan sia chinline council ni thongpang tha kan thana cho lompi deng civil ni thongpang tha kan thana cho lompi deng sakau asana in chinline council le jong raring kan haumi chu atutan kam pasal than hani khan anlak tharmi le remnam anlak mi le assessor hang tlai min ha he pathian thonglong long dese pathian tel ha selo himvel tel lak khola lo vanlong laka anlak e vanlong tang anlak mi se bom le vei tang anlak mi se pathian akham na cha annun na hi me anlak khomi se tainam hun mi se cha khan tutan chinline council ni thil an tu khomi le taina am humi he pathian se tu alom na bi chim na uslo kampong kam cha pol hornak bia chim lo in kam pasal than ha kha jagatela choi san tuk lo in choi sang tu lo ka ti du na cho por hot pi lo in pathian si to lom na bia tu chim na uslo kampong kam minung sina zai manan tu kholo na man la kholo ve ti ka umla selo kan kap ni in brother kun sepa chilang kun kan sepa ka tang tin ha uslo thacham tu bom kan ha se ti mi ka cha chim ka van du na adona chim ko van du mi cho ka YouTube channel hai subscribe like share rakam phil pe hlang ti ka bia ka dong tar